Parlamento Nacional. Até informaita boa ser kata kita maka visita iku subaita ni saudoso niya ni saudoso ni ex-presidente República Francisco Guterres Bolo de visita iku mai ia Parlamento Nacional molo bahia processo fúnebre nele. Também da une parte desse Parlamento Nacional hamutu ko deputado sira inclui estudantes sira nabi makamri ke dalam ini inclui moso comunidade nabi maka concentra hamutu ke Parlamento oi hodi simu a visita iku sitania Maktoba Saudoso Francisco Guterres Luono ia Parlamento Nacional. Também da boa tirar da tekniknya dia tem informação claro mita acompanha muito. Kita itu minuto balum itan sados ni isi mate sito ia Parlamento Nacional. Também isso malu karena ini serana fate acompanha o di ita entrada participação do ciclo ex-presidente do Parlamento Nacional. Dentro da sessão do ciclo, o canal e a hora estatutária separam a plenária do Parlamento Nacional. dia kemalu karena yang kenal itu live stream televisão Timor Post hani sang itu tahu kompannya da une parte ia Parlamento Nacional ni ui ni maka preparado isi parada militar ni maka sai simu direita itania Maktoba ni ising mate dalam visita ikus ia Parlamento Nacional no ia liur no vai ta acompanha musu de parte a comunidade a muito com estudante ser o escola ni maka existe lilaran di sekolah farol di sekolah secundária ser no musu sekolah primária ser ni maka hambre ke dalam ini simu itania Maktoba ni isi mati ho hanano oração no moço nessa ita acompanha carro bandeira RDTL ho di simu itania a Maktoba ni visita ikus ia Parlamento Nacional também da ita acompanha muito ia Parlamento no ini maka nakun ho comunidade ho mos usi parte Mesti bang itu ini bisa tahu ikut hadir deh ikut tuh ayo mana mesti bang Oh, kereta. Benar. Depois filame tu no comer. Filame tu no comer. Primeiro. Ini dia kelan tu film mama tu nyaman. Ya, aku film tu pernah ada. Dia kemalu karena yang kenal YouTube live stream televisão Timor Post dan yang maka informação nabi ami relata bita bocira ia Parlamento Nacional nabi hani sa hora dan ita acompanha desse parte staff untuk membros sira nabi maka dalam serviço ia Parlamento untuk deputado sira nabi maka dalam presença muito ia Parlamento ui ho di sibu direita itania Maktoba ni isi mate. Iya tu informasi bocor kata kia minuto balutan kata Maktoba ni isi mate sito ia Parlamento. Poin tamane husbita bocor atau nafat ngakompanya ia live streaming kanal YouTube Timor Post.
Dali datang at informo malu karena itu na dito flight streaming television Timor Pos sana sudah daun ita reka pa isi parada militar maka sim de reta ita nia Oktober ni isi mati iha Parlamento Nacional na maka hambre kala do daun hamoto ko comunidade inclui estudante serviço de escola na maka existe de dilaran como membros sir na maka daun ni serviço do Parlamento Nacional ni sem staff sir na mo susi pas ni na maka ni sebelum da acompanha sir mo sumo marca presença direta por cima e tem uma toma em cima do parlamento.
Dia gomal karena yang kenal YouTube live stream terjun timur pos ini sih tahu kampanye dadang nih tanya maktoba nih isi mate to ona ya parlamento nasional no nebe ita hate nih kata kusi ne sesi moderata kusi tanya parada militar muito ko estudante ho sesi parte segurança nih yang kan sih kampanye dadang principal para dentro do digital. Agora, sempre como nós sem várias vocês vários do parlamento nacional, dia kemarin sih teh itu antan kita nyamak tawan isi mate si tamu main di bekas hijrah itu si parada militer sih. Depois chegar a frente do Parlamento Nacional, outro comportamento dia kita kampanye di dalam orang lautan Rusia itu dia Saul Bezo ini Venkare kamu tuh punya uang dia maka kampanye masih sekitar itu Maria Peteri maksudnya sebuah
Minhas senhoras, meus senhores, muito boa tarde. Neste instante, daremos início ao solene de homenagem à memória do Dr. Francisco Dias Moro, antigo presidente da Assembleia Constituinte do Parlamento Nacional e da República Democrática de Timor-Leste. Senhores convidados, senhores secretários,
Sí.
Kami begini, master, terima kasih. Continuemos a servir para a educação internacional da República